I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da vaša profilna slika na Twitteru bude GIF animacija. Evo, kao što možete vidjeti, ovdje sam već stavio GIF animaciju da bude. Tako da, eto, u ovom tutorialu ću vas naučiti kako da vi stavite na vaš Twitter account isto GIF animaciju za profilnu sliku. Znači, evo ga, počet ćemo od prve slike normalno u Photoshopu. Napravit ćemo da budu slike moji inicijali, tako da idu dvije sličice. Dimenzije sam stavio 100x100 radi ljepše preglednosti. I evo ga, znači vidite ovdje, ne možete promijeniti kako se zove tu sliku kad ovdje uploadate, jer onda vam ostane samo jedan frame, to jest jedan dio te animacije i ne bude vam ovako animiran. Tako da, evo ga, počet ćemo raditi sličicu, to jest GIF animaciju. Prvo ćemo staviti prvo slovo normalno. I neka bude bijele boje. Evo ga A. Malo pojačati font. I promijeniti stil fonta. Evo, ovo je dovoljno dobro. Malo ćemo raširiti preko cijele sličice da bude. Ups. Evo ga, bit će ovo dovoljno. Još malo tu. Eto ga. Sad ćemo malo blending options da stavimo neke efekte. Ne, ovo bi mogli ostaviti, a nego bude bijelo. Malo smanjiti, evo ga. Shadow nam treba. Eto, to je bilo to za prvo slovo. Isto tako ponovimo i za drugo. Znači, evo ga, stavimo ovako. Slovo. Ovdje cap, malo ga raširimo da bude preko cijele te kockice. I uzmemo sa prvog layera, to jest prve sličice layer style, uzmemo taj stil i pastiramo ga na slovo S. Evo ga, to su nam ta dva slova, tako da evo, mogli bi ih sejvati, neka budu JPEG format, to jest JPG. Tako i drugo slovo. I sad idemo u Photoscape. Tu idemo u Animate Gift. Jednostavno tu zalijepimo te dva slova. Ovdje promijenimo brzinu izmjene frame-ova, to jest sličica. A ovo je prebrzo. Stavit ćemo malo sporije. Ma još sporit ćemo. Evo ga, 50, bit će u redu. Jednostavno idemo na save. Ovdje stavimo ime animacije, neka bude Twitter GIF. I saveamo, evo ga, gotovo nam je GIF. Tako da, idemo na ovu stranicu tu. twitter.com/welcome/profile. Imat ćete link u opisu videa. Tako da ćete moći jednostavno doći do toga. Jednostavno tu kliknete upload image. Kliknite na taj vaš GIF i done. Eto ga, GIF se uploadao, refreshajte stranicu i evo vidite, to je taj GIF kao vaša profilna. I to je bilo to.
Evo, nadam se da ste nešto naučili, da vam se svidio ovaj tutorial. Ništa, podijelite, lajkajte, ostavite komentar do sljedećeg videa, uživajte, čao!